Iopa pene ahuruma piti. Te patu i nei iopa ia tofara e te a o nei iana. Ua praumera iopa na umaira. O oto maua te whea i ite, e ua poean ai o toura, ua mauat o ia i te pari. Te ite atu anera vau mai a oto atu ana. E ore ho i tā ue tu atu ia o tō. O waira ho i te ore i te nana mo prau. Ua riro vau mai te tāhitohitohia e tō nāra taua. Te ti aurora o iei te atua, e nana o iei prau mai. Ua riro te taata prau ti ai te haap or a titi ai wharo, e tāhitohitora. Mai te rā me pā whaaru e hia, i te mana o te taata ati ore, te wheiai paia tō rātou āwai. Te vai hau noara te ti ahapau te wheia haru, e te wheiai whaau o atu i te atuara. Te vai āwewe ore noara ia, e te wha i maira te atua i tō rātou rima i te taua. Aui nā rā i te maupua, e nā te reirai haap i mai. E te mau manu o te rewa nei, e nā te reirai wha i te mai ia oe. E aorera aui nei te whenua, e nā te reirai prau mai. E te i āt o te moana, e nā te reirai wha i te mai ia oe. O vai te ore i te i taua mumiara, e nā te rima o te atua te ie i rawe. Te i tāna rima te aho o te mumiat o e ora nei, e te varu at o te tata nei. E ere anei nā te tari anei e whaar oi te huru o te prau, mai te wahat o ne tāmata i te huru o tāna maa. Te i te whiatahi to te prau pāri. E te itera, te hia o te mahanara. Te iana ho i te pāri e te puai. Te iana ho i te a o i te ite. I naha nānai haaparari e aore roa e tāte i te eia patuf aho. Nāna e tap e te tata, e ore roa e matara mai. Inha nāna e tap e te pape, e ore a e reia. Nāna ho i tu mai e wani nā roa hia te whenua. Te iana te puai e te parira, o te whahapa e te whahapa hiara, te iana ia. Te tuunuara o iei te whia ia o mai mā te ere, e ua whaariro i te whia hawa e imama. Te whaore nei o iei te mana o te huia ira, e te tatua nei i te tau upu i te taura. Te arata i nei o iei te huia ira mā te ere, e te huri nei i te whia aito i raru. Te whaore nei o iei te prawa te whia orero, e te whaore nei o iei te hap o te whia i pārira. Te whawha nei o iei te whia mana, e te tatara nei o iei te tatua o te aito. Te hua i nei o iei te wahim oira o te pouri, e te aratō nei te marupoe i roto i te maramaram. Te whaarhai nei o iei te mo whenuara e waha amua tūra. Te haapūrara nei o iei te mo whenua e waha aputuputu whaahu mai re rātō. Te haapeapea nei o iei te arata e te whea whenua, e ua haere noa rātō nā te whenua e a orera. Te perehahu haere noa rātō i roto i te pouri, e aurero e marama, e ua tūrori noa rātou iana, mai te tātai tae rora. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.